ejo bundi hashize ku itariki 27 z'ukwezi gushize kwa Nzeri 2024 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu Rwanda babonye abarwayi ba mbere bafite indwara iterwa n'agakoko ka Marburg. Hagiye gushira hafi icyumweru ibi bitangajwe. Muri studio turi kumwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana. Minisita, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mu ngamba mwatangaje kuri ubu murabona zitanguye musaruro, ese zirubahirizwa gute? Murakoze, nibyo hashize hafi cyumweru tubonye virusi ya Marburg hano mu gihugu cyacu, ariko ingamba zo kwirwanya zahise zitangira ndetse n'imibare twagiye tuyitangaza buri munsi. Ubundi iki cyorezo uko kigenda, iyo babonye aho gitangirira, abahuye nacyo barakurikiranwa, hagapimwa abantu benshi, hanyuma n'imibare ishobora no kwiyongera bitewe n'uko mu minsi ya mbere mushakisha benshi, hanyuma bikagera igihe mukaba mwana kimanura. Burera aho tugeze, navuga ko tugeze hahandi tuba dushakisha benshi mu cyumweru cya mbere. Ubu kibona abashobora kuba bari hafi, cyane cyane ko ari byagaragaye cyane mu bitaro kwa muganga, ngira ngo twarabisobanuye, ariko ikizere kirahari. Ikizere kirahari yuko mu minsi iri imbere tuzatangira kubona uko twagihashya. Ni ibintu bizasaba ubufatanye bwa buri wese. Ugira utya ukumva hari izindi nzego zigenda zifata ingamba z'inyongera ndetse n'amakuru y'abandura bashya n'abahitanwa na Marburg. Murahuza gute n'ubutumwa bwo gusaba abaturarwanda kudakuka umutima? Ni by'icyorezo kibaye, ingamba zirafatwa, ntabwo ari za Minisiteri y'Ubuzima gusa, ariko kuko nitwe dufata iya mbere bitewe n'inshingano dufite, dukorana n'inzego zose. Kugira rero ngo utsinde iki cyorezo nk'iki, ni uko uba ufite abo mufatanya babo mu gihugu, inzego za leta, iz'abikorera ndetse n'itangazamakuru, ariko n'abandi bo hanze y'igihugu. Rero ikiri gukorwa ni uguhuriza hamwe izo mbaraga zose, haba mu gushakisha abafite uburwayi bahuye n'iyo virusi, abagomba kuvurwa bakavurwa kandi mu buryo bushoboka bwose bwatuma bakira, hanyuma tukanareba uburyo nta bandi bandura bashya. Ni naho amabwiriza amwe n'amwe azira, twirinda ko abantu bakwegerana cyane, twirinda ko abantu no kubwiriza abantu gukaraba kenshi, kuko iyi virusi ni virusi ukoraho, ntabwo ari nka yindi twahumekaga nka COVID ya 19. Ni naho ushobora gukora ku maraso cyangwa ku matembabuzi, ubwo ni nk'ibyuya, amacandwe n'ibindi bishobora kuva mu mubiri w'umuntu birimo niho iyo virusi biri. Binasobanura impamvu kwa muganga ariho kenshi ikunda gutangirira, kuko uza yirwaye cyane cyane anarembye, abamuvura abamwitaho uko aremba umubiri we havamo byinshi, rero ugasanga nabyo niho virusi ituruka. Ariko n'undi utari kwa muganga ishobora kumugeraho. Icyo turi gukora ni ukugira ngo tuyishakishe aho yanyuze hose, hanyuma tunabwira umunyarwanda wese n'utwumva yuko iyi virusi ubundi ntiyanduza ibimenyetso bidahari, bitagaragara. Wa muriro mwinshi uzana no kubabara umutwe cyane, ndetse no kubabara imitsi n'imikaya, ndetse bikaba byazanamo no gucibwamo ndetse no kuruka. Ibyo rero iyo ubibonye cyangwa kimwe muri ibyo muri iyi minsi ubibonye, ni uguhita utekereza ko ishobora kuba ari Marburg virus. Nubwo twasanga atari, ariko nibura tukaba twabonye ko intambwe ya mbere wayikoze. Nibyo tubwiriza abantu ku ruhare rwabo. Murasaba abaturage kudakuka umutima. Ese abaganga bo bari no ku ruhembe rw'imbere mu kurwanya iyi ndwara nk'uko munabikomojeho, bo ni ubuhe butumwa mubagenera? Birumvikana abaganga bo baranabizi byinshi, baranabyize, banabisobanukiwe, ariko ubundi umwuga wo kuvura ni umwuga ubamo ibyo nakwita ni risk cyangwa ingaruka z'umwuga. Buri mwuga wese ugira risk zawo, ariko kuvura akenshi abaza bose buri wese azana uburwayi bwe, azana yaba virusi yaba na bakteri itandukanye, udukoko twinshi nyine kwa muganga. Nicyo hagenewe no kuvura abantu baje bafite ibyo bibazo.
bituma rero abaganga bakunda kugira ibyo bibazo by'uburwayi baterwa n'uwo mwuga babamo. Ubu twakajije ingamba tubibutsa kwirinda nabo ubwabo cyane kurushaho, kuko nk'iyi virusi ubundi ntikunda kubaho, yibayeho rero bisaba kwihagarika vuba. Ni ubwa mbere igeze mu Rwanda, ariko turifuza ko idakwira, hanyuma n'izindi zazaza. Ubwo hari n'isomo buri muntu yigiramo. Abaganga dufite uburyo turi kubaganira, n'ejo twarabasuye, n'ubu turakomeza ibiganiro nabo, ariko si abaganga gusa, ni uko ariho bihera, ariko bishobora no kugera ku bandi. Rero turifuza ko bihagarara bitaragera ku bantu benshi. Amakuru mufite yerekana ko ikwirakwira kuhe muvuduko? Ni virusi ubona ikintu cya mbere kigaragaza nuko yihuta cyane igeze mu mubiri. Hari virusi zandura vuba vuba zica mu mwuka nka COVID-19, ariko ikaba itakwihuta mu mubiri cyane. Ariko iyi kwandura bishobora kutihuta, kuko ni ukuyikoraho nyine ikabona uko yinjira mu mubiri, ntabwo ari ukuyihumeka. Ariko ikibi cyayo ni uko igeze mu mubiri mu masaha make cyane itangira gukwira hose, ndetse ikangiza n'ibiri mu mubiri. Ari nayo mpamvu abantu bahita bagira umuriro mwinshi. Bifata nk'iminsi 3 wahuye nayo, mu minsi 3 ukaba watangiye kugira ibyo bimenyetso. Ariko bishobora no gutinda ukaba wamara n'ibyumweru 3 ibimenyetso bitaraza. Gusa kwivura no kugerageza kugabanya ko yangiza byinshi ni ukubikora mu cyumweru cya mbere ibimenyetso byatangiye kwigaragaza. Hanyuma imiti n'ibikoresho byo guhangana nayo, u Rwanda ruhagaze rute? Rufite ubushobozi bungana iki? U Rwanda rwashyizeho ubushobozi bwose buhari kuri iki gihe ku isi, haba mu gupima, haba mu kuvura. Hari n'ibindi bikiri mu bushakashatsi, ariko ubona ko byafasha. Ibyo byose leta yashyizemo ingufu ko biza bikadufasha. Ni virusi izwi ko itagira urukingo ruyikingira ruri ku isoko, nta nubwo igira umuti wemejwe uyivura nyakuri, ariko ni virusi ushobora kubona kare ukongera umubiri imbaraga ku buryo umubiri nawo wakwirwanaho, bityo uwayirwaye akaba yayirokoka. Rero hari imiti dufite, hari niyo twongereyemo muri iyi minsi itari isanzwe, hari n'ibindi tuzagenda tugira, ariko imbaraga zose igihugu cyazishyizemo kugira ngo uwahuye nayo tube twamufasha azavurwe hanyuma akire. Ese ubundi abafite ibyago byinshi byo kwandura indwara ni bande? Birumvikana ni abakora kwa muganga no ku isi yose n'ahandi icyorezo cyagaragaye inshuro zirenga 10 niho bihera. Impamvu binasobanura ko urwaye nyine yivuza. Hari ibihugu bimwe na bimwe iki cyorezo cyagaragaraga ukumva byahereye mu cyaro, kuko nta buvuzi n'umuntu we atabonye uko ajya kwa muganga. Ariko ubundi ibyorezo nk'ibi bikomeye muri rusange bihera kwa muganga. Waje asafite ibimenyetso ntushobora kubitandukanya cyane n'izindi ndwara nka malaria n'ibindi. Hanyuma abaganga iyo bamaze kwandura ushobora guhita ubibona vuba ugize amahirwe. Natwe kugira ngo tubibone nuko abaganga bibaje bati ibi ni ibiki, ibintu tutajyaga tubibona, habaho gupima no gukurikirana. Bikiri gukorwa no kugira ngo kitagera kure, ariko no kwa muganga birumvikana ko hari umuganga ugahinduka umurwayi, ndetse ukaba wanahatakariza ubuzima, kuko hari abamaze gutakariza ubuzima muri aka kazi n'iki cyorezo. Tunihanganisha n'imiryango yabo, ndetse nabo bakorana natwe twese abakora mu rwego rw'ubuzima. Birababaza, ariko ikiri imbere cyane muri iyi minsi ni uguhagarika ko hatagira abandi bayandura cyangwa se bahitanwa nayo. Turasoza, hari icyo birashoboka cyane ko hari icyo tutababajije mutekereza ko cyaba ari ngombwa ko abanyarwanda bamenya kuri iki cyorezo? Ni ugushishikariza abanyarwanda kudakuka umutima, birumvikana, ariko no kumenya gutandukanya iyi ndwara nizo twahanganye nazo mu minsi ishize. Icyorezo urumva ikije abantu bakunda kugira ubwoba, bakagira impungenge. Niyo mpamvu dutanga amakuru yizewe kugira ngo umenye gifata gute, ucyandura gute, unabona uko ukirinda. Rero uyu munsi twababwira abantu ko ikintu dusaba abantu ko ubonye kimwe muri ibi bitatu, ikimenyetso kimwe muri ibi bitatu, umuriro ukabije, kubabara umutwe cyane, kubabara imitsi, imikaya, ndetse hakazuramo no gucibwamo, ntutekereze malaria cyane, ko nicyo kintu abantu bahita batekereza.
nayo ishobora kuba irimo ariko n'iyi virusi ishobora kuba irimo. Ni uguhita tumenyesha kugira ngo tunagufatira icyo gipimo. Ubu turi kubaka ubushobozi bukwira igihugu cyose ku buryo dushobora gupima tukamenya ngo irahari ntuyifite cyangwa se urayifite, tukuvure muri cya cyumweru cya mbere utari waremba. Minisita turabashimiye. Murakoze. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana wadusobanuraga byimbitse kuri iki cyorezo cya Marburg.